Patala patu le Samoa Entertainment TV mana tamua mai pia ai usi mai al whaafonga. O moli ai nei leo le atali isu whātau sanga i tua inga, o lona whaamalo sio se awhawhine fitu tau sanga i waitele. O se whaamtalangal nā mai komsino leo au paulongo i tino Filipo, saunol komsina, o te tala i tua i lalo tu unga le atali e whaatali ai le taimi, e wala a wail whaamsinonga o tamaiti. O le ainga o le awhawhine na fiena lato o vatun ta upule ofiso leo, i le lua e vai aso talwai. O le so tofio le vai aso talwai ni wha ni ai fo il komsina ta upula valea, i na ua fsota i atu i aile Samoa observa whaatau, i le ta maititi lea na mo lia mato e tala i tua i lalo a inga. O ta wea ua pa awe le a inga le ta maititi o tua ia, ma le teine fitu tau sanga, ai ol wha le tonu lea, o lo manatu pe na tupu, i le vao le aso valu i le aso sulfitu yu lai o tau sanga nei. E ono iai mo lianga wha o popo wha sanga le tau maititi, talu o le o afia e lalo o le se fululua tau sanga. Mai oro wha mawina e tula iai le asonga fuol vai aso fau, le atali i le wha amsinonga o wha nau talavou, o le youth court, ta ua fo il komsina, o se atali isili leo na la ititi o mo li atu i mta upu wha apea, o wha amaumaunga la tamai. O le atau mamao ma le wafu i whangatongo, tau mamao ma le tele ofisa o le malo i whangatongo, le no whanga fau, o le asi i atu ia ili ofisa o konsula o Samoa, i Amerika Samoa. I tato whatalunanga ma le konsula o Samoa i pangopango Fata Brian Kayo, taluei nei, na ia ta uail fufuanga ta penatu le ofisa e whaamautu i ta funa, i se taimi, pei ta i o lea ua ngia mai o se whaasalaunga. E whaataunu uai, i lea sa wharai leo le vai aso nei le nā whaamoemoe. Taimi nei o lo whamautu le ofisa o Samoa i le Wesley Upeli Siliva Fale i whangatongo, lata i le wafu wha le vao malo, o lo tutatu iai le va o Samoa le Lady Samoa i vai aso taitasi. Pei tai olona no fuanga fo, o le ala talata fo i le mlai va lele wha vao malo i tafuna, ma le taula inga, o le tele fo i o pisi nisi i le itu atu i sa o le motu. O le vai ai fo i le nao lo i ail whanua o Samoa, le ena sao noa whata il tatu whatal noanga, o le a whaua i se whale mo le ofisa o Samoa. Sao noa fo i le whiongal kovana, le manu peleti maunga il tatu whatal noanga taloi nei. O le whanua mo Samoa i tafuna, ua taatia atu lava mo Samoa awana fufuanga, na ia taua fo i o mautu, ia whiutana inga i le vao Samoa-Leilua, le fasi whanua mo Amerika Samoa o lo o ia pia. Ai wha maumaunga ua ono ofisa o ampasa ma komisina ai se fulu ofisa konisula o itutonu o Samoa. Ai ono ampasa ma komisina i atunu i fafo, ma le se fulu wiva ana ofisa konisula i fafo atu o Samoa, e au fiai ma Amerika Samoa. Lona ofisa o lo itutuile to o lua tamaita i mai Samoa o ngā lua i kon kalate i lalol te inga, le fiongal konisula Fata Brian Kayo. Ua mai asu e nga whaalota i whale le matanga luenga le soifua maloloina. E whaatatau le mafu angana umai leolo se pepeteine tolu masina le matua. Le ana masalo mia na umalo na olaina ua mai a whaia le tui masani o le se furu whaava yaso. E ui o leo mai asu e nga whaalota i whale le matanga luenga le soifua maloloina. Whaatau le mata upu le ana umai leolo se pepe tolu masina le masina o meo le tausanga nei. Peitai. E leo mawhai o na whaalau i loa whaalau i tele whai unga o Iesu isuenga. Sau noa le whaaton sila le mtanga luenga le soifua maloloina, o takta ai ono elek ekeroma. O loo whanga solo mata upu ma liulilo i luma le whaamisinonga. O ma liulilo, ma o se tasila nei o mata upu o loo su e nai. Ma o le mafu anga lea ua le mwhai ai o na whaalau i loa whaalau i tele whai unga o su isuenga whaaloto i whali. I le mafu anga le uma i o le soifua o sia pepe. Ai ina ualia e mai lea mata upu, na polo ia i le whaamisinonga o maliulilo. Le whaia leo se tautonga whaapitoa, e whaamautu wai le mafuanga na umai le olo le pepe. Ai se pepa o whaamatalanga mai le matanga luenga soifua maloloina le nā taini. Na whailoa manino mai ai, na abatu le maasanga pepe teine le whale mai o la mātua. Mo le whaia o tui pui maasani mo whanau iti se furu whaava yaso le mātua. Petai. Na uma leolo se tasi ona masanga i le fiafi lava o le aso, na whai ailo na tui pui. Whaalia manino i lea pepa o whaamatalanga, o se taimi mua leo atula i mai eise whaafita au li whaapea. Ai mai se lava i le tui pui lea mo whanawiti tai tolu masina le matua.
na manino foi e to o sululi mai pepe na fai foi tui pui pui le aso ma sa mule mule tai mo foi e tau seifua sa fai atu yo ia fana witi tulanga masani uma il fatino ino tu yo na fana witi o fai ngoma nei ele fai a ongol manu Samoa head coach wa vasa mana ia sei lala mapusua lana au mo le talonga ma le aula kapia fiti ile stona nei le apia paka o le potia e iwa swinga ile lai nei luma le Samoa walman malo lua fa lua ya pani fai ngol va stolwai o le foweki choren leima po lalo e mile o lo tu mau lava o la tulanga Rainy wia o se atul tulanga le huka suia ya luteru tolai o le loka le o sui le vai so nei o se ane iai ia Brian alai nu ese le bench wa sui mai le sa vem kapiteni Chris Vui ma le li o taleni seu le sa mata inalan ta alo ile vai so tolwai o se ane ile tulanga le loka ai se atul le sa ta alo tolwai le All Blacks Steven Luatua ilona tulanga Luatua tolu lua tausanga o lo ta alo ili taiminei mo le Bristol Bears se fulu lima na ta alonga a oyai ile All Blacks. Jack Lamb lea wata alo mai ile flanka esuia le li ilea na maua le skoa mua alvaston wai alamanda motunga. Makapitania le au ile stona inei ile numero valu o Fritz Lee. O li sa ta alo i New Zealand, lua se lau suluan ta alonga le au le Clement. E rea tara enari lea wase ane mai le bench ile starting halfback, ma le kaptenio le manu Samoa taito fitu, me lani matavau ile halfback. Tu maulava tu langa o Christian Lely Fano numeros fulu, a winger tu mua, manu, second 5-8 Duncan pa ia aua, ma le fullback Danny to ala, olo tu maupea. Vaianga fo lainai tua e au fiai Stacey Ely, manaito a Wong. O ili e pea mapa ia aua, ai o Wong, Toala, Mamanu, ile totolu tua. Sa malolo, ma titi la mostele le fo mai tonu. Malolo sa ta alo iliki Amalika, ai o la mostele sa ta alo le USAE ko le tolu luan ta longa na mawai. O isilvanga ta mo e malolo sile au Fraser Tech Hamilton, D'Angelo Lewila, ma Ed Fido. O le so le tau nuai Samoa, the Flying Fijians, o fa mautua tul tau mesina, ta pena molta longa lesto na inei, a pia pa ke le tolu i le auli, a so nuaivo iulai, ma le manu Samoa. O lo tali malo so sa yete lo iei Samoa, is fontanga lo awai mai ei famasino ma lo ia al Pasifika, le anatala lo ia i la solulu na mawai antunei. Sa noa presidente so sa yete lo ia le atunu ule sunga ya Alex Sua. Fontanga ne, sling mo mole wa hosa i Samoa Society fontanga ka pia. O le fontanga le Pacifica Lawyers Collective Conference. Ai o le mai tau atu, masangan tupu i tunu le peo New Zealand, Australia. Ona pe o ie whaapasenga ina i se ilato Pacifica Lawyers. Awa i atunu i whawhile to a tele. Ai pe lau mai i. E pe o ta mātou nei lo i nei. E pe mo te tō mama ina le whaatawa ina o lo whaasino manga. I nei. Ona o le tauti nei i tato atunu. Ai ao lo nei whawhu. E pe wa mātou i le na tau mate lo whaasino manga me whapena. Ma pe o yeila, not so much whaasino manga, but lau tangata o oe o le Samoa, o oe o le Pasifika, a o oe fo e te lo ia. Beila lea e iaiva enga le ta o le Pacifica Lawyers nei o Queensland, Pacifica Lawyers New South Wales, Pacifica Lawyers New Zealand. E peiva vai ese mai ele te langa o tangata Pasifika a vea maroia, tunanga pena. E mawhaiang kantala moa mawhiroa e lato mata upo e patino e lato ia fu ia tunu. Ai mai la ine, e pe mo te ele e pule le wi o le ya o ina e fu ima tanga tai nei onga ele ese issue fa pe nei. O le ta tunu o le Samoa Law Society mo te langa o le ngala na o le mo tanga nei tu sa le wa mai tono ai ile tato wafo lau whanua Samoa ina ia mawhai e whanua whaasoa mai lato i lato matao ma lu i tau ma vae ma wa au sia lato i lato ngalua i whaloia ia tunu i whafu levo ilai mātou te whanongolongo ti ai i te levo i sa o onga mo i mātou ia na mātou whaasoa tu fo i lei ai
e matua te le ho se o mo lato tasia ia to inga tangata le ai o tangata Pasifika Samoa ai ese backgrounds ne o lo fiola ai matuna pe le langana tu sa to inga ne foi le o Samoa leo le Samoa leo le fa ia na share lo leo le information ya to mai le ina ia mafai ona fafia la ila ngona mafafa o le ase o wala mafai ona ma to ngali lue ia e una ia ia tulanga ia i tu mata to wanga o lea e poe maua fansino ngai whaonga ina o le te lelo na o ngā i le whato whala ingo ta ialo ta tūtula fono i Samoa ma tu nuku fo i whafo e o lua mai tau e lena o tangata Pasifika le fo i papalangi i o saina o intia mafua anga o lato mai tau ina e ai me lato i lonu whaanongo masuso ina o lea e ausia e Samoa ai le fiu la koe whai o e le o ausia ai ai foi me mo te whaanongolongo atu le ausia o ai le o ausia la mai nei wena vaenga na e whakasoa ai ina ia mpaiona mau o ani si awa e mawhai hei pia o na i pe i luma ia le leila o tele o le afo o le au nanga o tu lafono i tatu tangata e tu Samoa-Leilua se lausu i awai lea fontanga e au fiai malo ia whamasino le tātou watanu o le whai unga lua yaso nei e wha mai ai le nei fontanga. Tala tuli loa mai au se talia i ngā ruenga wha vai taimi. Talu so o tanga mahala lata o whana watu i Pasifika e au fiai ma Samoa i tangata atu motu o lo onofo mau i Australia. Ua tau mawhai ai nei sui o le iuni o tangata whai ngā ruenga Australia o lo o iei tangata Samoa e sa ili ni company fo e whawhai ngā ruenga ai se vaenga o tamaiti whai ngā ruenga wha vai taimi ua whai tau maasina e leo toi whai ngā ruenga. O le ngā ruenga leo lo whenga iei nei masui o le iuni o tangata whai ngā ruenga a Ausitalia o lo lato avatu lea o wha maoninga mai whale tonu ma fianga o tangata whai ngā ruenga wha vai taimi i le malo Ausitalia. O ta uel so upo le iuni o tangata whai ngā ruenga Australia Mrs. Duggan e le ngata i lea ai olo o lato ngā lulue vāwala lata malo ia e ngafa mamata upu tau i visa ina ia toe wha umi taimi o visa o tamaiti nei sa le aini ngā ruenga moni vai taimi umi. Pe Samoa Entertainment TV mai e pia, tato toe whailoa i le aswa tai au le alofa o le atua, soifua.